Dragi gledatelji, dobro večer nakon dužeg vremena, ja sam Anđelo, odnosno Ratko. Dobro večer, dobar dan, ja sam Anđelo, odnosno Ratko. Sasvim je nebitno koju ulogu igra, ali bitno je da mi imamo nove proizvode koje ćete moći, zahvaljujući televiziji i kompjuterskoj tehnici, odnosno adresi koja će biti ispisana stalno dolje, znati gdje naručiti svoj krov nad glavom. Svoj krov nad glavom možete nabaviti jednostavno i vrlo jeftino. Danas, kad imamo puno problema, barem jedan od svih tih problema možemo riješiti na adekvatan i na svakome prihvatljiv način. Ovo je jedinstven proizvod koji je nastao u izumiteljskoj kući agencije Čempres. Ovaj krov nad glavom, fantastično dizajniran, sa obujmom koji vrlo zadovoljava svu prosječnu glavu u Hrvata, bile one šiljate, bile one normalne. Ovaj praktični krov nad glavom apsolutno lijepo dihta na vašoj glavi. Da. Hausträger tehnologija je tehnologija kojom, kao što vidite, užljebljivanje crijepova na krovu nad glavom radi na način da se dihtiranje kišnih kapi fluira u iscrpljenu masu koja potom odlazi u zemlju, a samim tim zemlja biološkim pročistačem stvara jednu ekološku čistu sredinu. Da bi se svi nacionalni naboji koji su nastali upravo seljenjem, humanim preseljivanjima riješila na dobrobit cijelog društva i opće društvene zajednice, kupite svoj krov nad glavom i riješite se tog problema. Povratnici, ovo je jedinstvena prilika da imate svoj vlastiti krov nad glavom i da budete zadovoljni, ushićeni i da kažete da, ja sam svoj na svome i pod svojim. Zašto biti podstanar? Zašto nekome plaćati 300, 400 pa i 700 maraka ako za to danas više nema potrebe? Uselite se i u vlastiti krov nad glavom i recite fuck off stanarska prava, vi koji meni derete i veljate lovu. Puši mi kitu, to kažete. Puši, tako je, da. Ali uskoro, to nije sve naravno. Agencija Čempres pripremila iznenađenje. U skoro vrijeme izlazi iz prodaje, odnosno ulazi u prodaju. Family, odnosno obiteljski krov nad glavom. Tako je, die Cacits, von Haus, Family, Hausträger i tako možete svu svoju dječicu, ženice, ili ako imate samo jednu, nema problema, spremiti na sigurno Ja, Family. od kad imam svoj krov nad glavom, osjećam se znatno bitniji. Ja ponosno kročim gradom, ponosno kročim svojom državom koju smo stekli nakon toliko i toliko godina. To su tisućljeća u pitanju, to nisu samo godine. Ja sam napokon svoj, ja sa svojim krovom nad glavom za samo 600 kuna, dragi gledatelji. Za samo 600 kuna, dragi kompjuteraši, na adresu dutyfreeshow.monkeynet.hr možete imati svoj krov nad glavom. Po danu ili po noći svak može u svoj stan da kroči. Family, Hausträger, von Haus tehnologiji, die Cacits von Haus. Naručite, još jednom vam kažemo, apeliramo, molimo vas, preklinjemo vas. Naručite ovaj krov nad glavom. Riješite sve svoje probleme, riješite probleme šire društvene zajednice. Za ovo ne trebaju krediti. Za ovaj krov nad glavom vama ne trebaju jamci koji su zaposleni u državnim poduzećima. Vi ovo jednostavno narudžbom, klikom na svoj kompjuterić naručite na adresi dutyfreeshow.monkeynet.hr dobijate vlastiti krov nad glavom. Naručite već sada, tokom emisije naručite vaš krov nad glavom, jer zašto i u ovom trenutku ne imati ga? Ljetujte i zimujte sa svojim krovom nad glavom. Budite frajeri koji imaju svoj krov nad glavom. Svako ko ima svoj krov nad glavom, on je automatski i više samostalna osoba u ovoj široj društvenoj zajednici jadnika, seljaka, čobana i portira. Kupite 2 krova nad glavom, jedan prodajte prijatelju ili mu ga dajte na kredit. Jednostavno, uzmite 2-3 krova nad glavom jer doći će vam jeftinije. Najljepši poklon za bračne drugove. Za Valentinovo. Za Dan Republike. Za 8. mart, dan žena, kupite ženi, djevojci ili da kažem svojoj mami jedan krov nad glavom. Za dan priznanja Republike Hrvatske kao samostalne, ničim djeljive i suverene države u svijetu koja je postala sastavni dio i faktor stabilnosti u ovom dijelu Europe. Vi naručite krov nad glavom. Možete isto tako uzeti krov nad glavom kao prikolica za ljetne praznike. Idite na Rab, idite možda na Tahiti, na Bahame, a možda i Lord del Mar u Španjolskoj, uzmite svoj vlastiti ljetni u obliku prikolice krov nad glavom. Za sada toliko, puno pozdrava od agencije Čempres, vidimo se u sljedećoj reklamnom bloku. Pozdrav svim našim gledateljima i kompjuterašima. To je bila TV prodaja, ja sam bio Ratko ili Anđelo. A ja sam bio Anđelo ili Ratko. Doviđenja i krov nad glavom je vaše rješenje s kojim ćete sve probleme riješiti u hipu i hopu. Ovako, iskoristite ovu jedinstvenu ponudu. Podstanari, studenti, beskućnici, povratnici, ovo je najjeftinija prilika da riješite pitanje krova nad glavom. Pod vaš krov nad glavom nitko se ne može useliti, a da to ne primijetite. Ovaj proizvod ne može nitko privatizirati i pretvorom pretvoriti u svoje, a da vi ostanete bez krova nad glavom. Za vaš vlastiti krov nad glavom ne trebate dizati kredite i tražiti jamce za posljednu državnoj upravi. Naručite 5 krovova nad glavom, 6 poklanjamo pojedincu po vašoj želji. Ljetujte, zimujte, radite što god hoćete, ali uzmite svoj krov nad glavom sa sobom.
Da, ali to nije sve. Ovim revolucionarnim proizvodom najgenijalnijih stručnjaka agencije Čempres možete nagraditi i poslovnog partnera i tako riješiti njegov problem poslovnog krova nad glavom. Ovaj praktični uradak idealna je prilika i za mlade bračne parove jer uskoro u prodaju puštamo obiteljski krov nad glavom kojeg možete već sad rezervirati isključivo na adresu dutyfreeshowmonkeynet.hr. Obiteljski krov nad glavom, popularno nazvan Dicacis Family One House, čeka na vas. Vaš krov nad glavom, idealna prilika, javite se i nemojte cvikat jer ovo je vrijeme vaše i vaš trenutak.